Halo. Ya ada. Di mana? Karto ya. Keranan. Ulin yuk. Karto ya. Ulin. Atuh kan adul kayak kan usaha. Kesel ya dia yang di mah. Kalau kacung mana? Main trambol sama ngopi. Oh, emang aya? Atau ayah ngol poting main dinya bae. Oh, oke. Ceng kaninya ke. Oh. Ayo. Kurang nenten ya. Nangkan budak we. Di garung murnya kesararenya. Oh, engke bari lewat ke ngundangan budak. Oh, oke siap-siap. Kurang OTW kan kacung. Ah, anggas. Siap. Ayo. Atuh pan jam sakit cenah udang. Astaga. Ayo kan delu yuk. Anjing. Kesal nge. Jom. Woi. Ayo Hai nya videotan ayo. Keduitan anjing sama. Atuh kan delu hayu ge. Sugan aya dia mah. Yang pirokon ge. Kemana? Kabudak ayo. Kan itu ayo. Hayu we pokona mah teu molor bae sia. Ya mah hirup lakas kieu hati. Mana maju lagi dunia. Ayo. Ya. Yang udah kasih banget itu. Mana di Mana cai? Ayo mari. Udah lagi. Saya kopi tadinya. Maju. Antuk aing ya. Seduh kopi, Cung. Aing cung mau kopi sama Seate rokok. aing ada sama kali kok. Duh, ngenetik aing biar nanya. Kai maes deui ibunya. Ngapa lu senyum bakos itu ya? Kaboya main ama. Kai lagi tadi. Ini sebari cokot kerampol lah. Bari main kerampol lah. Kesel ya. Orang main tiluan gitu. Ini ada dulu ya. Datang. Gila kemana? Ah, tadi kalau kita punya ngomong dia makan. Kita apa mah ya? Yang kulakukan untuk dirimu. Bol bating tol. Pura-pura mandi lah semua. Nyatu lah timan. Tadi gitu. Kopi kita udah biasa itu. Mana coba? Beneran mah. Udah nge-es aja mandi gue itu ngopi-ngopi aja coy. Kemarin tuh gimana? Atau mana berem? Atau mana berem? Hei, Jinggo di mah kayak Jinggo di mah. ngariung kalau aku mage. Nah, kolot Taruh kota apa? lah rumah asas yang pengangguran mah. Di rumah. Siluman. Cangkang doang Purnamil. Kamera mitol. Mah ya, dengan medutan nih. Tuh hayu we. Sean bae. Siap. Duit. Jabal dia teh. Nanti sama. Ada nganggur-nganggur gak masalah duit mah alhamdulillah. Hanya utang lah. Sampai sama dikeluarkan. Atupan. Tah, ten motor tah. Tah, motor tah. Tuh ima sekalian. Ampun. Adi gadekeun tuh tangna. Ayo mas sanin. Ma, Ah jadi. ojeng ya. Bener dia tas saya kata. Panas koceng ah. Hangus udah mulai. Ayo gerak. Gimana tulangnya? Oh, awas. Penasaran ke si IP-nya. Jadi dukun guys dibere minyak sengit jeung menyan dibeulem manya ditolak keneh bae telepon bae kitunya halo di mana oh ulin dah
Oh, terang yang mau jajaninnya jeung sia. Oh, geran. Oh, geus. Oh, tewe ho. Oke. Oh, aing ka warung lah jajan jeung Ipeh. Bangun. Oh Jincung semua mau pakai SNK Jincung. Sama aku. Surik saya. Minjem duit sama Kak Sawe. Itu kalau canggah wak-wak. Suka minum baik lah. Bedul. Mana? Ah, sedol. Anjang. Iya, paras poek jeung unjang anjang deh. Ya, ayo buka ya. Ayo buka ya di mana ya. Ada syariat pengangguran bujangan. Kunaon? Kunaonnya eta. Budak lamun teu orok sok hideung ulan boy. Nyawa nyereh. Nya. Tindakan Nya. Ih, Eta mah cenah ge nya aing cokolot ge. Mainna keur ngajuruna nguncul kana lebu. ini lagi geureun gua ini. Coba mana. Janin lah. Jajan yang mah orang pegawai. Coba sana. Yang si Ipeh. Ya iya. Bohong ih. Atuh ngopi tak Rokok tah, rokok. Sekodo ka dieu. Laplit cadol. Jangan sedih batos. Itu ngomong tuh. Besar itu. Antarnya cung. Kita barok ini. Dol. Amat. Ai budak mah. Ieu, makanan. Jangan di ieu. Ka budak. Ngomongin di Ipeh. Edan. Beda cangkang keromblok. Soing mana usaha ya soing. Betul nganyang karena ih. Rada di kontrol dia tanggung nganyang ih. Orang esok sieun nah. Intip yuk. Panak bang nganyang. Burang putih sodak atau bina-bina. Ampun. Kau ditelan dagingnya. Nah, urang di kamari. Nangguan dulur gering, terus diimpus. Gedung-gedung balik semua ngaganti impusana. Lah kok diganti pakai galon. Atuh jeung capek mah gedung-gedung ganti cenah. Capek belegi mata kalau kunci roda deh. Bus. Batu gering sama. Sampai aja nyalatin. Ganti pakai galon. Ayo. Oh bener. Oh, mah kemenyak seukeul lah. Basi buneng daekeun deui. Ini sare abdi dukun. Beunang di mana? Bila. Nangguan kebel nih. Gue sih tadi. Oh, maaf oh. Ih, bo amat dul. Oh, Olah. Kenyak sengit nanin sih ya. nak sengit lah, meuli. Kayak gitu sayang, bener-bener daik itu jeung aing. Ditambung embung dul. Ih, Siapa? Beri aku kesempatan. embung dul, embung. Ih. Oh, geus lah. Kek kun dibuktikan ka boga aing. Pokona mah jauh pe. Ti sia. Sumpah ini saya 20.000 nya. Ditolak nih teh geura teh di bakal. Pugu jeung urut muncul tina lebu jeung kos Wah, kong gagal deui. Cewek.
jalan. Terus di mana, Bang? Habis beli pulsa. Oh, ngobrol lah. Bari jalan aja yuk. Ngomong, Neng. Bukan WhatsApp yuk. Mana HP-nya? Makasih. Sama-sama. Ya udah, sampai ketemu besok pagi ya. Iya. Dah. Bacot.